Kini kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu setas im kini kilong kimat bakong sang jong ka khubor penram umuntu ramba ka Meghalaya u Conrad ke sangma halor ka jingpin bthai bom IED hnen ka singi hala im khra Shillong ka khana samari ka ban sawan kandai ka banin kong ba nle dakikor digital o umuntu khana ka tanat kor bari ka sorka pedeng unitianan rai Bat Meghalaya katway ngut kibriyo kila klat na kajimpang COVID-19 bat South Park katway ngut kibadang yot tamaya kajimpang hnen kasingi. Hashwa bingin let chiki kubor kibabunya soba banchas kore kajimpin bana. Naman kajimpur step jungka klam COVID-19 nikin tu yikin no sngap jungi bakin kensting nikin shingan nray ban shim yikin lat jingya dabaro. Kito kibala kinjo sapu sans nimshening kibala dap aya ketika hakawat ke baningkong kide bani aya kawat ke baaru hakapor balabu pikir bat yadaya nadi da kabale ikine laitali kirukom kibasum dan yiki jingda khamat bat khamun penjinga iwei na iwei pan khamle khu yakakti bat ka khaman lada pidon kam jingtip ubabanya chapang ke jingpang COVID-19 pilaban phone hau national helpline number not iwei alai kandai hinyo prano saundrio but iwei not hinyo sam lame hau Meghalaya helpline number iwei not pra but iwei not hinyo not muntapan ki khubor ki babanya Kaladan kacing pithai bom hayaw la imkhra Shillong hakapor kumba shipaje shiteng AA no paisingi hnen kasingi kabalapin mensaw ya arngut ki kenthai kakan hon ki police bomb squad jong katanat bullet ka Meghalaya kilalet mardor sa jaka baladan kacingja ban bishare kacing jingman ki he bullet bakan thop ik ADG I Nongran USP ke East Khasi Hills ke deputy commissioner jong ki East Khasi Hills ru kilapoi hakajaka babthai bom ki kubar pulit ke liya thu bala suba ba ubom bala pinbathai uday u improvised explosive device IED ka MLA jung ka than ka kong ampari ningdo ru kala let sa jaka ba bathai ban pen ya ka jinglong jingman yai kan thai bala khamun saw la pinkit no sa Nazareth Hospital na kabanta banyo jingsuma bat nakalyang jo umuntu rangba Conrad ke sangma ulapin ramjur halor kani ka jing pinbathai bom Umuntre khana katanat korbari jong kasoka pedeng unitianan rai henen kasi ulaong baka khana samari kabanwan kandai ka khana samari kabaningkong ba nne dakikor digital bat kadandru yakalat ban ajing ken ni jingtip dalade yalade urai ulapintip haka lok sabha balapinni yak mobile app nakabanta ban num jingken bat yak census portal nakabanta ban pinya yakikam ba pher kibiyade bat ka khana samari Unaong baya ka khana samari in lum jingken halor ka jingbun brio bat kibai de ki jingtip kum ka pule puthi schedule caste ni schedule tribe kanyam ka jatktin ka shongkha shongman bat ka jingken reactionong jongki brio Kasunjuk kiwa hechnong jawai henen kasni kila penlong kejingyak patba hasurak jawai ringkat kejingra ya ki plakat ke bapin pau baki kwa ya ke mariang ke bakhut basuba ke balat na ke jabo jaban kejiki persa kalaja hadin baki nyut kinyer baki jabo haki jaka yau hajawai bat kiwe kidong kine sa haju klamdon bawan lum namar baki bor badai ban lum yaki kimshim na let lum namar ba umdon jaka banit the yaki jabo Bat kimla bani the ru hakaba ki juthe nakadaw ka jing persha jong ka shnong ba marjan kani ka jing ya persha hapo ka jing lam jong alan nyangti president ke SWC jawai ringkat bat kelang ba shnong jong ki shnong ba pher ka sor jawai kalas dam na ko office jong deputy commissioner jawai bat ya ning ba ka yaw musyang hadu yaw thme jong kala thalabo jawai bat let phai byang sha office u deputy commissioner Umentri katanat Animal Husbandry and Veterinary ka Meghalaya uba Sanbor Shulai henen kasi ulaple ya ka liquid nitrogen LN2 plant ka jaka rimasi ka intra-district liquid nitrogen transport vehicle bat ka dispatch unit building balapintre hapo ka Rashtriya Gokul Mission ha Central Cement Bank Intensive Cattle Development Project ha Upper Shillong Habakran hakajing lang uba Sanbor ulayro ikjing treshitom jong katanan hakaban pintre yaki project reaching ri ba pher kibalong ka jingker khu yaki nong reaching ri jong kajalla Ulabanru halor kikendon bakatanat kalashim hakabele prasha yaka jingpang African swine fever
Hakane kajialang umentri ula pleru yak official website bat ka logo jongkatnan Animal Husbandry and Veterinary. Uba sanbor shulai ula kenturu yak officer jongkatnan bakin bo bat penpau yak jingtrai jongki haka website jongkatnan kanang banwanra kajiya dai ke bacan bat kinong ri chingri. Sarkar pedang hanin kasni kalong bakam patshim kanu karai ban penkre yak National Register of Indian Citizens NRIC hakari. Haba jubab haka Lok Sabha Menteri Khana Katnat Korbari Nityanan Rai ulong baka jengtmu jong Citizenship Amendment Act arhaja khat khandai kalong ban ailat ekipet wel ki badai ki Hindu, Sikh, Buddhist, Jain ni Kristan ki bana Pakistan, Bangladesh bat Afghanistan ki bawandrum sha India halani shuwa kalai phawai tarik unok pra arhaja khat saw bakan long kinong shong jong kari India. Urai ulong baka act kalatrekam nadu kasipho tarik ubnai kalalungkon arhajar arpo. Kini kedek All India Radio Shillong kabawan lam sapi yako kubor. Meghalaya katway ngut kibriyo kila klatno nin kasngi na kajingpang COVID-19 kabalapan kiyo ya kajingyap kibriyo sa kasi hajar sispa praposan ngut. Ka Directorate of Health Services kala pentim baka jela nin kasngi kala don South Park katway ngut kibriyo kibadang yo thamaya kajingpang COVID-19 bat kibalakot pat kidon nyospa nyongun. Dakini kajingdon kibriyo kibalakot hakajela kalong baro nrepo saw hajar sispa sanpo nyongun. Hakajo kapor hanagalan prapawai ngut kibriyo kidang yo thamaya kajingpang COVID-19 dakini kajingdon kibriyo ba yo kajingpang kalakyo shaka arpo prahajar nyospa khandai ngut bat kibalakot baro kilong arpo san hajar khandai spa hendriyo ngut. Ka Sarkar Assam kalapun bina ba kalapun kalaya kapor na kabanta ka partial curfew hagajala na du mentag step hadu bandapin banada kumaipan. Ke SOP bathamai ko ong ba an penjari ya ka partial curfew na du 100 baji janmit hadu san baji min step manakasi. Menteri Katanat Kukwait Kakya Ukeshap Mahanta ulong ba an empat sya ikikali kamai bat kejinglit jingwan jung kibriyo na kawai ke district syakawai pat. Hendrai insya tang ikikali kit marbam. Menteri ulong bala syak tang shiphawngut kibriyo na kabanta kajiya thok syungkurum bat jinglit ontep briyo. Kajiya pang COVID-19 jung kibriyo ha Assam hanin kasi kalalong shihajar shispa arphongut. Da kajing thamu ban penbun kajing penni yakal air oxygen ha Manipur Menteri Rangba N. Biren Singh ulaple ya kajing bu ya ki pressure swing absorption PSA oxygen plant ha kilai tale ki district kata markawai kawai ha Chandal Ukhrul bat Senapati. La ban penken mau ba Finance Commission ke bakhatsan kalamang pisana ke bentaban bu iki pratale ki ko pressure swing absorption ha ka balai tale na ki ladat ple hadu menta. Haba ajin kren hak jalang Menteri Rangba N. Biren Singh ulong baka Sarkar kan sabu yaki kor penni oxygen habaro ki district jong kejela. Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh nin kasi ulaple yaka 20 KL liquid medical oxygen LMO plant balabu ha veterinary complex Porompat bat yaka PSA oxygen plant ha Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science JNIMS Imphal. Menteri Rangba ulapleru yaka cattle feed plant jongka Manipur Milk Producers Cooperative Union Limited ha Porompat. Habakran hakajalang UN Biren Singh ulapentip dakajin susarong baka LMO plant balaple kadai ka balalong tra da ka Sarkar hi bat ka bahe tam hakathan chatela mitni we ru yakjing tre shitom jing kinong tre katanat ka kwait kakya ka bor penya district jong ka Imphal East bat ki wai kinong don benta kibanala ban pun urlong yakjing bu yakini kikor kibor. Ka Sarkar Meghalaya kalarai ban plebiang ye kijaka mani blai hakajala laya thu Deputy Chief Minister uba Plastun Tinsong hakajia kren bekinong thok kubor uba Plastun Tinsong ulapuntim baka Sarkar kalarai ban plebiang ye kijaka mani blai bala syaru ban pendap ikijia thok syongkum hadu ka khandri tarik minta ublai ulaong bala syanya hau Chief Secretary ba untha wiki kendon kibadonkam kibadai ban bot perking habalai syakijing mani. Kat tu ke kubur kalakut nak All India Radio Shillong.